kena hengenang ingat kening masalah ngaya adi makurenan liu pesan nepuk gegodan uli hadir orang ketiga ngai uwuk di rumah tangga abeli sing medaya adik kalbi sengalih mitra dadi hati mak begin beli adik diduring elas lingkungan rasa sengalah harga diri beli dadi anakmu wani dengan beradi megedi sakit nih rasayang siang nyidangu baden ala nejani tampedang ucol beli setia kening adi ngelami sing buen dipercaya laksanan adi lebihan daya sing buen ngarepang adi kal nebusin dosa sing buen di bertahan mekurenan ngajak adi sing medaya adik kalbi sengalih mitra dadi hati mak begin beli adik diduring elas lingkungan rasa sengalah harga diri beli dadi anakmu wani dengan beradi megedi sakit nih rasayang siang nyidangu baden ala nejani tampedang ucol beli setia kening adi ngelami sing buen dipercaya laksanan adi lebihan daya sing buen ngarepang adi kal nebusin dosa sing buen di bertahan mekurenan ngajak adi ucol beli setia kening adi ngelami sing buen dipercaya laksanan adi lebihan daya sing buen ngarepang adi kal nebusin dosa sing buen di bertahan mekurenan ngajak adi